Nammi te zo si na bon ni gupa tu ni khuchana e hin to sot jing subscriber ho zo si chunga ki pa thu ka hin se jin chule tu ni khu hin member tha tam pi ka mu be in je hin member tha zo si chunga ki pa thu ka hin sei kidin LSS Kukitimes in lemna ka hin nei zon hi tu ni khu lakau ni sim go ba digin zong Thusoh Lahchom ho an sim do ki taw hiti Birin Singh in Manipur mun min state government in a head pi lo ho man dan to ki tu lo a hi tin dan asim hum tawin a hi vetsana ai hon song pi a hi lo le lam ka I ti ho Sisipul district a hi lo le Kangui KPI district chule adang dang tampi ipu ipa khanga pat anom sa min ho do dar na le yang sit sana ki bol hi dia gin cha ra hi ichan ge a igam sung wa hung ma chalem anave me uti alang khat a ilha samnaw ti di ham ipiti sei di ham chu he thimpun galai ta state akun a hi lo le center akun mi igam sunga imanu wa hung luda e hung ke mat sa ji theu wang hi de lo ta hi Nagaland a galgu min thang ho banga hi kidin te pi theiliu na thei hansan na a hi lo le lungchang hi khatve be ki nei theile achom lova aban le thei ding a hi tai achi sa February 27 2024 ni khwa khamelok area ki kap tu na ku ki village volunteer hon ana kap kha o mail hei lamngan ba ki thipa chu amal bu lai ta kap kha pi o hi jin a serious le jengin agu jong atong kha in achi pal ho jong ala do pi ovin hingjong le man the hi tapon te tin kin charum ta thulur khat chuna se ye ama hi ku ki village volunteer ho attack a achi nawa Kuki village volunteer hon ahin kap kha u ahi jani khwa Manipur Meite assembly a MLA Sri Keisam Mega Chandrai Indo Myanmar border FMR thua thuto anijin ahi hichi free movement regime hi Union Home Minister Amit Shah in anala do ahitan ipi atile Myanmar akun Manipur hunglut mi jing na lai ham tin do na anabolin ahi hiji thua heading khachu India langa ga seeding in Myanmar to gam gia cheng hi Naga Kuki le Mizo chubana Arunachal hobu ahi jo CC hin center in FMR la do jong lew agam a cheng ho koiman apam lo chule adu dar su ke u hi hichi FMR jong hi and Birin Singh in center a agenda khara apo luda kuna center in abil ahin tun sang kha hi bove tin thulut chun asei Manipur Governor Minaki Sudo MCS officer somni lekha transfer order a hilo le posting muntha anabol na la ova chun koki zo cha te mi nga jong anapangin a hi amo ho chu S khai khopau ngai te MCS joint secretary and attached with DC Churchanpur for assignment of duties as deemed fit as posters to joint secretary and in charge SDO BDO Songdo and in charge SDO BDO Singat in addition anina laminler simte MCS in charge SDO BDO TY Chung to in charge SDO BDO Champhai and in charge Assistant Commissioner Kanokai District in addition. Thumna LM Lane Singh Sit MCS Assistant Commissioner Kangpopi District and in addition the following Election Officer Kangpopi and SDO BDO Kamohai to SDO BDO TY Chong and in charge Election Officer Kangpopi in addition. Lina Samer Tong Min Lin Lungdim MCS under order of transfer as SDO BDO Ingai to Assistant Commissioner Churchanpur District. Muar Misao MCS under order of transfer as SDO BDO Singat and SDO BDO Tungdo in addition to Assistant Commissioner Kangpopi District Hiwi. Jani jun Thobal Bazala Meite Nupi Hon Moria Kun Zon La Hung Kipoho Koiman Azo Theita Loading a Hitin Zong La Ho Mezin Anahalatawi Hichi Meite Mera Pai Bihole Amhon Athuzo Ho Pangal Nupi Ho Kitu Homa Anabolu Ahi Akiti. Committee on Tribal Unity Kutu Makai Nain Zanhi Mars Nisim Nga Nihon P Nemcha Kipgen Honorable Minister in Muna Tu Masanga Anaki Boldo Zolo Kutu Medical Share Chu Anaki Put Do Tanahi Hichi prayer share hinlam kaiding in pakaiza za chang pathian thau nu cheng hi hendo an hiwi convener Reverend Thangsat Kipgen secretary Reverend Jamsei To Thang information secretary Pastor Paugo Lin Lovum executive member Reverend Kampu Hau Kip Reverend Sei Boy Kipgen Pastor Lalmoy Vai Pei Reverend Lunlal Kipgen Reverend Lal Sei Chongloi Reverend Sei Jang
chong lui reverend mang kholin kip gen zani khwa hong kilheng do cheng hi zani khwa kilheng do cheng chu reverend kampu ho kipin pathin hinga hlan do na nei to hlanin apa cha chule lagau thing minin phon do na le su da na nei ta na hi zani khwa kilheng do lam kai cheng hin lam kai awa zo si a kilhen be diwin thanei nilhing set a kipin a hi tin lamilun sing si general secretary committee on tribal unity ko tu in phon do na anezi achi summers nisimli 2024 Monday ni chun Tengnopur district hop sunga S Morzor junior high school tha chu thinso na le hondo an hitai school inauguration ke bol na program lo pi ta chu pathen lung set in boina ima lovin khum kha an hitai hichikin guna panhin la pu so khulun baite zedido Tengnopalin school hondo anakin anizin le pastor ti ngamza thang ho kibin pathen min pan in thinso na anizin chule education department ha kunin pu thangkhan lal ho kip ai more le pu so let ho ki BRP in zong pan ahung la hlanin a hi chule langsung ho sa upa vyang sung lam kai parents hole semang pa chong chengzaw nan kilomta in kin gun chu chei an hitai zani khomar nisim ngania COST battalion UKLF ko ki army a ko na Tengnopur district mi pi te hi nga her sa chu a hi le tu a ki pana gamsunga gari nei hon thille lo lam kalanga po do ki phalta lo a hi izem tia apo te a ki mat do le organization in ki mo vet the loading got na ki piding a hitai ati chule gari nei hon KIT a hi lo le HTC phal na ki la te ding zo ting le organization a report pi ding athil po ding chu a ki phal ham a ki phal lo ham ti ki wedding a hin lai e gamsung a hi lo le langsung hu ding ngai tu lowa lam kalanga athil kyu lo jing hon nanga diwa het sa na hi we a ki sei na sa mo koya bol te om le ki mo vet the loading agari le athil kyu abona ki la pi ding mozo si amana ki pu ding a hi ji thu ki sei hi gyal kho so ke utitia tipna le het sa na hung ki ne hi tin thu phun chun a sei e tu ni khuwa dinga Thusoh Lahchom chamcha in sei theu hi chan chu hitan ti